Liam je bio odličan pekar. Pravio je najbolje vegetarijanske rolnice i voćne smutije koje možete da zamislite. Ali njegov veliki san da pokrene kamion sa hranom, zelena dobrota, delovao mu je kao planina. Sedio bi za svojim stolom, zureći u prazan ekran računara. Potreban mi je poslovni plan, mislio je. To je previše posla. Ovaj osjećaj zaglavljenosti, to je bila njegova barijera 1 inča. Nije bila milja, već samo mali prostor tačno ispred njegovog nosa. Jednog dana, njegova prijateljica Sofija ga je posjetila. Videla je njegovo tužno lice i praznu svesku. Liam, rekla je, ne moraš da započneš ceo posao. Samo se pomeri 1 inč. Rekla mu je, zaboravi na plan. Samo napiši ime, zelena dobrota, na vrhu stranice. To je tvoj 1 inč. Liam je mislio da je to glupo, ali uzeo je olovku. Napisao je 2 reči. Konačno je pomerio taj inč. Sledećeg dana, napisao je još jednu rečenicu o svom omiljenom vegetarijanskom burgeru, Sofija se nasmešila. Dan nakon toga, nacrtao je mali skicu svog kamiona. Početak sa malim koracima je učinio da velika planina nestane. Zadatak više nije bio nemoguć. Bio je to samo jedna mala rečenica za drugom. Probio je barijeru. Njegova pouka je bila jasna, najveći ciljevi se postižu jednim sitnim korakom u isto vreme. Ne čekaj savršen dan, samo pomeri svoj 1 inč odmah. Tajna da se konačno započne je da se prvi korak učini toliko malim da deluje smešno. Ako ste spremni da probijete svoju barijeru, pretplatite se i komentarišite moj inč ispod da biste rekli Srbijan Repo šta ćete započeti danas.